अखोई IDP सिंपु असुकी मतिक मखोइना फमतो हक सिंचे लोइन मत बाइबसी आइनि याम समझलगे वही मत ख्वाइदगी चाखोतबा मी अमने तौरेदब थबक मदुसु फमनाइब अमने तौर थबक से मखोइ तौवे हैबको मसी थमोइ सोनिंगाइनि लोइन मथुंगी वाथो करी वाथो लोइ तोसेबा हौजि ngasi hasi संगी लुपा 84 rupees si mi amana hojiki bantu lupa chama si kasu letra baneba no mate chama rupees 1000 so hojik mate no 1 lakh si kasu natra baneba akoi nanga ngoi lupa chama ga hojik lupa la am ga manar baneba yes matam gi value ju khang daba hojik price hai si matam price ju control tok daba makoi ne tong ba to ngang ba ngang ba masi yadra bani aina ngasi Sanjay Krishnan shoot ana mana Facebook ta mi yengi mana masi cookie lena thagalak bani moina cookie lena thagabakri Sanjay Krishnan shoot asin hairiba merger agreement gi matam da sign to matam do cookie le ching yaudi hayab ching gi portion yaudi Manipur gi area 22,300 square kilometer se adu 15 su merger agreement se aina hanjana pal madu yor point mapan khaktani point mapan si da sign to hobu da aina थाइने के हल्लमन व्यवहार तौदबी वानते मदुदा अखोई कमेंटमेंट की करीम यावदे एक्सटर्नल एग्रेशन तौबद गाथोकन यावदे कमेंटमेंट की वेलफेयर मेजर अमो यावदे बनेबा मासीदा आइन हाजबदी कुकी सिंह ने फॉल्स नैरेटिव मयाम अमा अरान बसिंग सेमजे लेबिसिंग जे मणिपुरी कनाम ने रिएक्ट तौदेबा मासी अखोई चैनल तरुकना चई अनि मखाई ngangai बसी मसी मल्टीप्लाई तौबियो मसी अखोई नुंगांगे बसिंगी नॉलेज सिटी मोय अतोपन लौरे अखोई मसेन सिदैदा अखोइना भाप तानद्रेबा अखोइना ngangiba हाजिरिबा से खितंग मन ताबियो मनुंग खितंग खंदबियो आठ खरदी लेबिनिको मसी हाइजके अदुना मसी तौबिगनु मतम मदा सुमाइना आई मतम खरि ममंगदा हाइफी से मणिपुर नुपी अनि खक यामना थौना फन ममिंग दि पंजादरोय मोय स्कॉलर ओइदबो याय मोय से PhD डिग्री फंगदबो याय यामना कनो रिसर्च तोंदबो याय अदुरसु मॉडरेशन हाइबो वफम लई ngasi world ne violence thoi base good people na tumina leibadagi ni haeba ko Manipur gi scholar PhD thangba university gi oja sing akhang ngai scholar sing ji kai do gi Manipur choi gi basing kai chumthuk ta bage ba mathona leina maringji leina thamoi dagi haidorapda nang kari khangdana wanga nganu haibadu kari gi noi ba nang ngai nangdo nang akhoi nupi sing ji gi mau chilaga moi ngangi bado du bukta ngango ba nupi sing ta kian bai mongda Manipur da akhoi mioi ba khudima gi freedom of speech lei fundamental right lei masi akhoi na miyam na magi haining bo wa khoi thamoi de phungto pul thingba ya de si khan bi oba scholar oi bi yai oi de bi yai aina ikai khunabadi thabak shuba mi mathongna leina phongtore masing ji ikai khunabam thoi mode encouragement thona pi bi gadabani ima isan nupi dadi hoi Manipur da ngasi chu kano yamna discussion de yawa moi amani khaktani moi na ngam basi da thingba se thamoi sungna nungai ti makhoi se dum haije sunu ga nupi gi awabadi nupi na khangani nupa gi awabana nupa na khangani nupi amagi mahusi nupa na sinba ya manati ne ibi mai na nupi amagi thamoi do ina putho ngang ya pana ti ne masida noi na khangba khangba scholar da natabran Manipur gi PhD fangba university oja sin kari gange man nupi ani na ngangi du nupa sing na ngam ga mabra ai mo do ngam ngabde ko masi akhoi gi samaj ga soi pane dai wafam je thamje ke thamoi sum ni ngai jate aduga achum bali trabale pak sidai aran bana joy oi riba lam sidai da ngasi bauta achum balai ta badi ki akhoi thoi ba ngakte ni pukchen chengna thabak amu buk tau te ba ko ain haijabadi achum balayan si Manipur se kan bahai ba se akhoi khuding maki citizen khuding maki angang sing han sing adudagi chor holagi hingi ba khuding maki mathong ni haiba minam magi samaj oirero se ba ko aduna aina hajabadi masini akhoi choire basing se akhoi khidang khanda se haiba choire basi kamai toraga chemtoksi ki akhoi khanda si aduga mi amagi fundamental right ti nupi or nupa ore ngami na tar toraga kian tholan ba ngang ba nga ya ba ya di hai ba se
nahang na mi amana thingbi kanu mi amagi right ti masa masa gi right lejabani wafam si haijare lus November se dumak mayam sunga arga le papot ama khangni ko gi November gi da pangthok ngasi pangthoi ba koi Bihar gi election se masi gi luar ba matung da Manipur gi popular government ama khak sem gi matang se masi khana gani ha ba gi pot ama khak su lai ke bani adubo tongan villagers in phone ro pada ko gi November si fa ba di so dina ma gi popular government ama khak sem pa ya ba gi possibility se wang lai ha ba gi pot ama khak ni thami ba se adubo ngasi mak akoi keraw samde constituency gi MLA na phone do ki ba da ko gi hariba ko gi November thasta kai gumba popular government ama khak sem na begini initiative sa rong ta taragadi koi speaker na luching ba koi team ama ha ba tare masina governor da stake claim to woni ha ba gi pot ama khak sunga singa se koi phongdor pa gi pot ama khak su lai di adubo Bihar election sing ngaraga lai bani Bihar election ngasi first phase pangthokre koi Manipur gi politics da koi gi masina impact ama lakani ha thaja ba se masi lakani ha khabi brand jangana popular government se damak sem dana lai gani ni khabi brak mai thangni babo han nokta da ngasi yengbiri ba kwai punama po aina khoramjari amasung chanupi ikai khona ba amasung panel ina oni mo po ikai khona uchari impact chi Manipur politics ta oigada sina ina second da hajaki ngasi pangthok ba election chi Bihar da le district si kunthra ni pani moi leri basi ngasi pangthok district tara ni panda pangthok re yes Masi voting pung tareti hodo pung manga na tator phok to panglok tori moi si ngasi thadagi basi 3.75 crore voter ne thadagi basi candidate na 1314 ado turnout sina 60.18% ne aduga Manipur gi khwaidagi highest waiver record turnout se 64.72 oigi aduga Bihar gi election ji yamna trouble loiba shanti leitaba state ni adu suhante ki election city accept one district natana yamna peaceful pangthoki aduga maduina masida election da kano che fight tori basi NDA the original BJP ne JDU United and Other Alliance makoi pun bakhara adugi maha gatha mahandhanana masina RJD ne Congress ne other opposition party mayam ji pulle At the third group, Sina Jana Suraj Party and a present Kesor Sina losing money. I think Bihar results 14 November 2025. Aduna Akoigi Manipur government Sembasi November Gitang Kungi Matunda Adamine Haiki. Aina Hajabadi Bihar ki election siga Manipur ka aina Hanas Hajagare election siga Mari Ile Nerol. Madam di Akoigi Yum si Manipur state. Akoi tangdu leita ba state amo oidri hauji peaceful oidri bi khudam ti aina hanjan hanjan haira roi ngasi kuki ga 10 MLA siga adudagi akoi gi leiri ba 50 siga pulap punjalaga masi yana ba mo poraktring gi election akoi gi sidre ministry sembe si yam lugani aduna masi gi marak sida limit kungani thoi se kun haira 15-20 days manung sida Manipur da solution mo pora badi yam phagani ada solution ji porak pasida sahi ani makhai solution bung amaktraga limit kuni da solution mo porak pasida khitang thajabo wali aduna speculation di min haina badi pangai hainai Manipur da social media da tori basi akoi wakhan yam khallaga haibra haidabra tudi ai khangjadre aine wakhan yam khalen haijabi wanate aduga ngasi Manipur da Oy the people say, Aquina Yamna deep analysis Samachang. Yes. Akoigi Mayam she come out orga government say see me party minute hierarchy put up Punjalaga Akoista Akoi mutual understanding of Mayam Punjan Bagi group lady Bakoigi Maduina Kamlu Marise Maitei Tangkul Cookie Adedegi Akoishin of Bang lady Basing Moina pull up Punjalaga. Group Madisina Paminaga Yanare Haiba Wafam Poratri of the ID Ministry Shamune Tajati Aduga Biharki election poll city Masi Moin Hajabiwani government gi side tegiti natraga akoigi India gi Prime Minister natraga Home Minister na Harpa Wafam Amuti Nati Adu Makoin Salubudasu Akoina Hanas Hajagre Makoisi Akoigi Moin una dana kona dana understanding ama piri hai bisiti makoin hai biwani
moina hairodabani prime minister na to home minister na draga mokhi authority amana highest person amana highest body authority amana manipur gi akhoi gi government sidi tang sidagi matung semani haibase makhoi dagi central government gi leadership ki makha lebana makhoi leader amana haigadabane bako akhoi leader na manipur sidi akhoi gi BJP government der leibani na makhoi gi leader amana BJP gi central leader amana manipur government se sumaina sigi matumda government ma semani haibase popular government ma semani haibase makhoi na haibam to ina khali afaba natra fataba si masan hajaba yati bako mi atopam na moi central leader sin haigadabane bako aduna aina hajabadi Bihar ki election siga Manipur gati hana saija gare mari suklai lena den amarom thai bi ai adu akhoi gi central leader sing se Manipur Bihar ki election campaigning sida adu ki matek thabak chin gadana Manipur gi damokta karimo khandaba gi matam nati moina Manipur khandaba sidi chahi ani makhai si adum khandadana la abani aduna Manipur si India gi part amu nata dongno ukrabani aduna yam sang na hajara roi Bihar ki election si ki impact ti Manipur ta asi ki impact si ka sila roi adu ka atopa mana afaba natra phataba haibasiti hayeng GDU Nitish Kumar na hoji lusingba Bihar government sina NDA ke support to ribani makhoi na Nitish Kumar ga Chandrababu Naidu na hantak support to raga BJP government chengi bane central government se by any chance se Nitish Kumar ke party sina government se hoji mag majority fangdati impact ama jam sauna center to lakane aduda khudak te lakdrasu government di magi oidrabani na mi MP sing to khudak to khongdrasu aduka crack chatba ma di mai crack ma di adum la adabani aduna Bihar election che amarom di yam luba central government gi di yam luba kan election amane Bihar gi tenat India gi wina lubani adu Manipur gi di asi yam luba di nati Manipur gi di Manipur de election si akhoi di member lai lai na government chem de bane aduna akhoi gi si ai swai ta tum loksin jage mari ilai lai na ti na haijaraga pass round si okay am ngai se koigi pangthok kriba Bihar election sika koi mamang da leader sing na phong to kiba koigi Bihar election gi matung da koi Manipur gi government sem da bagi wafam duga koigi ngasi pangthok kiba election sika mari koigi Bihar election ga Manipur gi politics ka mari lai lai na roi habi wafam duni adubo koi hosik November se horak pada ngari but semba natraga semda ba habadi khoi so yengbagi yengba darkar tari ai oza pawung oje akhoi mamanda so pawung sam phasana stampi kre but adubu akhoi hauselenga semda bagi matang sa khoi labo matam da khoi ngasi simok so oza super bi ba ina ngasai super zaki ba khoi kero assembly constituency gi MLA makhang na phung dorok pawa fam sing da habi tare khoi masida khoi manung da hosik fawda dun political class thokpai gi thoi gi mami amakak ta gi pot amakak lei ba habi tare khoi November thasa khoi gi lenga se semak da ragadi masi khoi gi sarkar se kitang ju waga da ba oi ba aduna khoi gi masi da semak da ragadi speakers na leader o halakan da khoi gi stack layer mam khak tawragani habi gi pot amakak phong dorok ba habi tare adu itaragadi khoi gi makhoi marcel gi marak ta hoju fop se unity oi tri hana khanba ya ba pom kamai thamini ai wan adu gi do ai gi sanu pa na su point che chamana point da dum hai kre government chamber se moina hoji Bihar ge election sin na me batang taramri haidoni moina taranga chengmani haiba tara nami batang taranga do mon government sim numi sin nok chupte tholok pa ya nami batang taranga sin numi sin nok chupte tholok pa nong pore tholok pa ye ngasi aduga makoina akoi parja do utchum chai ba se nong machin ta ba na utching do loina ma nong na sam thokre su wa pham su haijeke ngasi government semde ba sidine BJP gi central leader na ti akhoi manung gi masen sidai da wi chai na ba lei ba choki mun na ba ne ba sem gi choki si akhoi moi 40 MLA sin choki se 40 akhoi MLA sing se chief minister loi ni winning ba se masagi matik sa ba sa da ba sugun khanda ba mai masana masagi matik magun khangje da ba ai se chief minister oi ba matik sa bra natra sa tra ba se masana khanda ba ngam de ko aduna man winning bu mayam sini government sembagi wafam je thamaga IDP singche mayum dong ta halan go ba MLA singchina madu natin do yolak ang to khanbiyo ba Bajagi awa ba si Manipur Bajai kamten wari ba siyang khanbiyo ba ko
नखोई थाइना ममांगेदगी होना निंथौसिंगना सिंगासु मुनबगी प्रजाजे खमथेंना वाई हौजी प्रजागी अवाब मोय कसु खंदे गवर्नमेंट सेमनी चीफ मिनिस्टर वइनी सिनायबको मणिपुर सी प्रजा अमग लेतर नखोई चीफ मिनिस्टर नखोई निफुदुना दुम चीफ मिनिस्टर वरगा दुम हिंगो प्रजा अमग लेरनु हाइबदी प्रजा सुग्याम वारिबा सिरिबा मयाम सी मोय करिमु खंददेबा मोय मसा मसा थोक्तब द अदमाइना थोई अदुना अखोगी मणिपुरी एमएलए सिंगी हंगोय गुमजानी हंगोय गुम फन फन चोंग पार्टी म चोंगने मसाना मसासे कनानो खंगजेदबा वखन खंददि हाइबको अदुना आइना हाइजबदी बिहार की पॉलिटिशियन सिंगा अखोई पॉलिटिशियन का याम खेने बिहार दे लो लेब ओय मणिपुर दे लो लेते थौदो वाथो खुदिंगमकी हौजी आई ममिंग मफम पंजररो मणिपुर दा अरानब सिंगसे पैसाना अचुमदु मोनथोई अचुमदुन अरानब मोनथोए मणिपुर दे को रिपोर्ट अमतन चुमी 70% हैरनी रिपोर्ट अमत 90% हैरनी लोइना म काउथो हौजिना 100% चुमेना दुम हाइबो वाफम से आई स्पेसिफिक ओबो वाथो के पन लोय अदना बिहार द डिस्ट्रिक्ट ट्राइन पाल लेबिस पीसफुल इन इलेक्शन पांथोबो गमने मणिपुर द डिस्ट्रिक्ट ट्राइन पान बिहार की डिस्ट्रिक्ट में मणिपुर इलेक्शन चौरी बने मणिपुर इलेक्शन कमाई तो पांथो एस अखोई खुदी मंगना खंगी मातनी बिहार द पैसा यंती मणिपुर पैसा यली अदुना अखोई आईडीपी सिंपु असुकी मतिक मखोइना फमतो हक सिंचे लोइना मत पाइबसी आइनि याम समजलगे वहाई मत क्वाइदगी चाखोतबा मी अमने तोयदब थबक मदुसु फमनाय बमने तोय थबक से मखोइ तोय हैबको मसी थमोय सुनिंगाइनि लोइना मथुंगी वाथो करी वाथो लोइ तोसेबा हौजि ngasi hasi रा सनगी लुपा 84 रुपीस से मी अमना हौजि की बदन लुपा चंगा से कछु लेत्रबनेबा नो मते चंगा रुपीस 1000 सु हौजि मत 1 लाख से कछु नत्रबनेबा अखोइ नांगा ngoi लुपा चाम ग हौजि लुपा लाम ग मानरबनेबा मतलब की वैल्यू जु खंगदबा हौजि प्राइस हाइ छि मतलब प्राइस कंट्रोल तोगदबा मखोइ तोंग बद तो ngang बद ngang मसी याद्रबनी आइना ngasi संजीव कृष्णन शूटना माना फेसबुक तम येंगी माना मसी कुकी लेना थागलकबनी मोइना कुकी लेना थागबकरी संजीव कृष्णन शूटसन हाइरिबा मर्जर एग्रीमेंट की मतमदा साइन तो मतमदो कुकी ले चिंग याउदी हायब चिंग की पोर्शन याउदी मणिपुर की एरिया 22,300 स्क्वायर किलोमीटर से अदु 15 सु मर्जर एग्रीमेंट से आइना हंजन पर मदु याउदी पॉइंट मापन खक्तनी पॉइंट मापन सिदैदा साइन तो होबदिदा आइना थाइने के हल्लमन व्यवहार तौदबी वानते मदुदा अखोई कमेंटमेंट की करीमु याउदे एक्सटर्नल एग्रेशन तौबदा ngathokun याउदे कमेंटमेंट की वेलफेयर मेजर अमु याउदे बनेबा मासीदा आइन हाजबदी कुकी सिंग फॉल्स नैरेटिव मयाम अमा अरान बसिंग सेमजे लेबिसिंग जे मणिपुरी कनामना रिएक्ट तौदेबा ngasi अखोई चैनल तरुकना चई अनि मखाई ngangai बसी मसी मल्टीप्लाई तौबियो मसी अखोई नुंगांगे बसिंगी नॉलेज सिटी मोय अतोपन लौरे अखोई मसेन सिदैदा अखोइना भाप तानद्रेबा अखोइना ngangiba हाइजरिबा से खितंग मुन ताबियो मनुंग खितंग खंदबियो आर्थ खरदी लेबिनिको मसी हाइजगे अदुना मसी तौबिगनु मतम मदा सुमाइना आई मतम खरि ममंगदा हाइगी से मणिपुर नुपी अनि खक यामना थौना फन ममिंग दि पंजररोय मोय स्कॉलर ओइदबो याय मोय से पीएचडी डिग्री फंगदबो याय यामना कनो रिसर्च तौरदबो याय अदुरसु मदर टेरेसा नो हाइबो वफम लई ngasi world ne violence thoi base good people na tumin leibadagi ni haibako manipur gi scholar phd thangba university gi oja sing akhang ngai scholar sing ji kai dobagi manipur choi gi basing kai chungthuk ta bage ba mathau na leina maring ji leina thamoi dagi haidorapda nang kari khangdana wa nga nu haibu kari gi noi ba nang ngai nang do nang akhoi nupi sing ji gi mau chilaga moi ngai bu do bu ta nga ba nupi sing ta khian bai mong da मणिपुर अखोई मियोय खुदिमकी फ्रीडम ऑफ स्पीच ले फंडामेंटल राइट ले मसी अखोइना मियमना मागी हाइनिंग वाखोय थमोइदि फोंटोप थिंबा यादे सि खनबियोबा स्कॉलर ओइबि याय ओइदबि याय आइना इकाय खुनबदि थबक सुबा मी मथौना लेना फोंटोरे मसिंगसि इकाय खुनबम थोइ मोदि इनकरेजमेंट थौना पिबिगदबनि इमा इचन नुपी ददि होय मणिपुर ngasi
kano yamna discussion de yawa moi amani khautani moi na ngam basi da thing ba se thamoi sung nungai ti makhoi se dum haije sunu kano nupi gi awa di nupi na khangani nupa gi awa man nupa na khangani nupi am gi mahusi nupa ni sin ba ya man ti ne bi mai ne nupi am gi thamoi do ni putho ngang ya pa na ti ne masida noi na khang de ba scholar da na tabran manipur gi phd phang ba university oja sin kari gang gi man nupi ani na ngangi du nupa sin ngang ma ma bra ai mo do ngang ma ngam de ko masi akhoi gi samaj ga soi pane na i wa pham je tham je ke thamoi sum ni ngai je ti aduga achum bali tra bali pak si dai aran bana joy woi ri ba lam si dai da ngasi bau da achum bali ta ba de ki akhoi thoi ba ngak te ni ne pukchen cheng na thabak am bu tau ti ba ko ai na haije ba di achum bali hen si Manipur se kan ba hai ba si akhoi khuding ma ki citizen khuding ma ki angang sing han sing adu de ki chor ho la ki hingi ba khuding ma ki mathong ni hai ba minam ma ki samaj oi ro se ba ko aduna aina haije ba di masini akhoi choi re ba sing chi akhoi khidang khan da se hai ba choi re ba si kamai to ra chem tok si ki akhoi khan da si aduga mi amagi fundamental right ti nupi or nupa or ngami na ter toraga kian tholan ba ngang ba nga ya ba ya di hai ba se nahang na mi amana thingbi ka no mi amagi right ti ma cha gi right le jabani wapam si hai jare lusin jage okay pawong ya sana thambi try ko gi manipur da ngasi faw ba da ko gi tholai be issue sing sta ko gi mangsan thara kan da ko gi bi have like tin ba like ko gi Manipur ki damakta Manipur ki staff ki damakta Manipur ki welfare ki damakta ko gi Manipur ki damakta yamna khanjaba ko gi scholar adagi intellectual mayamam so ko gi jai ani makai talk riba conflicts ne khorok adagi so hongna ko gi tongan ba channel sing da so ko gi discuss taw dana ko gi masam sa gi idea sing puthok tra so ngasi fa ba su lai masi ko gi lotion bi ga da ba ko gi lingak shin ha ba tar ko gi masi ba idea sing se lotion bi ri ba lotion bi di bra ha ba gi pot si da so ko gi mayam su khana na ba su lai kra bani adu tongan ba phongdore ba wafam sing sta di adu mak ko gi praja sing gi da mak ta khala kana ko gi maroi na ko gi wa bu su yam phasana so ji thambi ki ba ko gi irang sina so ga ba idp sing si gi hozik ko na thingnari ba ko cha da ba sing ha ba tar masi matang song sai oza tom sa na su pan bikra ari matha oza tom sa